Kroz cilj 28. krosa RTS-a prošlo je preko 485.000 predškolaca i đaka, odnosno oko 62% školske populacije, rekao je u Zaječaru osnivač ove manifestacije Stevan Kovačević. On je za isticanje pri organizaciji krosa uručio priznanja Draganu Stojanoviću, Milanu Stankoviću, Saši Vojnoviću i Dragani Todorović ispred osnovne škole Đura Jakšić, dok je gradonačelniku Bošku Ničiću uručeno zlatno znamenje Povelja Dobrile Dobrić. 28. kros RTS-a polako spušta zavesu uručivanjem ovih nagrada. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je 2. novembra uručio svom najbližem timu, načelnicima školskih uprava koje su se posebno istakle na onom prvom delu krosa RTS-a, nagrade autoru obrazovnog kruga. Ova priredba nikako ne bi mogla da se zamisli u ovom trenutku bez dva grada, Šapca i Zaječara. Zaječar je, dakle, tvorac te priredbe, Šabac se uključio kasnije, ali to što rade ta dva grada, to je za primer svim ostalim sredinama. Takmičenje je podignuto na najviši mogući nivo. Ja sam vrlo često, sedeći ovdje i razgovarajući sa vama, rekao da je to evropski nivo. Slobodno mogu da kažem da je to svetski nivo. Oni koji stoje bolje od nas mogli su to da se uključi, samo treba da postoji dobra volja i da bude naravno podržano, i nadam se da će i Ministarstvo omladine i sporta pronaći interes da pored RTS-a se malo ozbiljnije uključi pre svega u kros seriju i da to više ne bude kros serija, nego da postane jedna liga gde će se od maja do oktobra meseca nadmetati naši najbolji mladi atletičari iz Srbije, pa što da ne, da proširimo i na prostore iz okoline. Delegacija krosa RTS-a posetila je i Sportski savez grada Zaječara, gde se govorilo o odličnoj organizaciji ove manifestacije, ali i o budućim planovima.